ikaze kuri sport update zihuta cyane kabisa. Zenit St Petersburg ikamaze kukanirwa mu shampiyona mu gihugu cy'Uburusiya ni cya gatandatu mu mateka yayo. James Rodriguez uyu munsi akaba yabwiye Zinedine Zidane tutankira kuri match ya Bilbao, akaba rero ikipe ya Madrid yatsinze Bilbao igitego kimwe ku busa, mu gihe kandi Arsenal Napoli zikaba ziri gushaka Alan Saint-Maxime mu winga ukomeye cyane ikipe ya Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza. Arturo Vidal ubwo ikipe ya Madrid yabonaga penalty bakina n'ikipe ya Atletico Bilbao yahise agira gutya akubita history uri kubona hejuru, mu gihe Xavi Hernandez wahoze ukiniye Barcelona ubu n'umutoza ikipe ya Al Sadd muri Qatar akaba yamaze kongera amasezerano y'umwaka umwe, ariko ashyiramo clause liberatoire yuko Barcelona imushatse kuri offer yatanga yose agomba guhita ajya mu ikipe ya Barcelona. Uyu munsi kandi kuri marché noir kabisa mu mijyi ikomeye hirya no hino ku isi hakaba hagiye hagaragara amayo y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa izakinisha umwaka utahigurishwa mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Directeur w'imikino yabo Ronaldo rero abamwegere bakaba bari gutangaza yuko hari amakuru yuko Thomas Tuchel aramutse adatwaye Champions League y'umwaka bahita bamwirukana bagahita bazana Maximiano Allegri. Mario Mandzukic we akaba amaze gutandukana n'ikipe ya Al Dohaili yakiniraga, ubu ngubu akaba ari free agent bivuga ko ashobora kugaruka ku mugabane burayi. Ikipe ya Benevento, Fenerbahce, Galatasaray zikaba ziri kumushaka. Everton, Arsenal, AFC Bournemouth zikaba ziri gushaka umusore ukina hagati mu ikipe ya Bologna mu gihugu cy'Ubutaliyani Matis Svanberg, mu gihe Nemanja Matic yamaze kongera amasezerano n'ikipe ya Manchester United kugira mwaka 2023. Everton umudefenseri wayo Yerry Mina akaba rero ari gushakishwa cyane ikipe ya Valence rero ikaba yiteguye gutanga miliyoni 15 kureba ko yatwara uyu mugabo w'umunyakolombia w'imyaka 25. Les amis mukomeze kugira ibihe byiza cyane.